Hemm riskju li informazzjoni fl-investigazzjoni kollha brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ma toħroġ. Inkwetati ħafna li Joseph Muscat se jibqa' jżomm postu għall-40 jum li ġej. Sostniet dan Sophie in 't Velo li mexxiet id-delegazzjoni mill-Parlament Ewropew li ġiet f'pajjiżna fl-aħħar jumejn sabiex issegwi mill-qrib l-aħħar żviluppi biex issir ġustizzja brabta mal-assassinju ta' Caruana Galizia. Yes, we fear there is a risk, and even if it's only a perceived risk, then that completely undermines trust. The acute risk during this 40-day period where he will still be there with the parliament suspended, okay? So nobody looking over his shoulder. The acute risk for the integrity of the murder investigation, I think, is a big concern for us. Wara il-laqat li saru f'dar l-Ewropa fil-Belt Valletta, intqal li l-40 jum li ġejjin huma kruċjali biex issir ġustizzja. Mistoqsija minn Net News jekk wara l-aħħar informazzjoni rappurtata b'Muscat allegatament baqa' jibgħat messaġġi lil Jorgen Fenech meta Fenech kien diġà semma fl-investigazzjonijiet, Sophie in 't Velo sostniet li ċertu nies iridu jibdew jirrispondu. There are some people that should answer questions, and I think it would not be a bad idea for them to question him. Of course, there's also, I find it very hard to imagine how that worked if the Prime Minister is in an office every day with his closest confidant, Mr. Schembri. Mr. Schembri, whose name pops up in every case related to people who are in the murder case and corruption and offshore companies, Panama Papers, what have you. So what does that say about the Prime Minister? Either he's been incredibly naive when all this was going on under his nose, or he was part of the problem. He was working together with Mrs. Schembri. Isostniet ukoll li jekk Joseph Muscat m'għandu xejn x'jaħbi, allura għandu jippubblika ir-rapport tal-inkjesta e-Grant. It is also in his own interest, and because if he says that I've got nothing to do with everything, then maybe he should give all the information. And he's not been very generous with information on himself. He could start by maybe publishing the famous e-Grant report. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet fejn tkellmu membri parlamentari oħra li jiffurmaw parti bid-delegazzjoni, issemma kif il-Parlament Malti aġġorna l-20 ta' Jannar tas-sena d-dieħla u ma fissru din bħala mossa tal-Gvern sabiex ħadd ma jopponilu. Il-membri parlamentari Ewropej li jiffurmaw id-delegazzjoni, inkluż l-MEP Maltija Roberta Mezzola, saħqu li ma jistgħux jifhmu kif isem l-eks Ministru Konrad Mizzi u assoċjat ma' Jorgen Fenech u ma' Keith Schembri imma mhux qed ikun investigat. Roberta Mezzola spjegat kif fil-laqat li kellhom mal-Kummissarju tal-Pulizija huma għamlu din il-mistoqsija imma ma ngħataw l-ebda tweġiba. Isemma anke l-rwol tal-Kummissjoni Ewropea li għal xi żmien injorat dak li kienet jiġri f'Malta u li issa qed jittamaw li l-Kummissjoni Ewropea l-ġdida taħdem mod differenti biex tittieħed azzjoni fl-immedjat. Infatti, il-President il-ġdid tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen fl-aħħar sigħat esprimiet tħassib dwar il-qagħda politika f'Malta.